accident pum uibamar uibapau khara update tawjare. Indiana Hill sector da mipal tangba handan na palip na honari Prime Minister Modi. Medicine sing, vaccine sing, amasung medical device sing gumba punsi kanana basing adu COVID-19 pandemic na yak lauring at madamda. Kulay wana wantoki ay nga si Prime Minister Narendra Modi na haikre amasung Health sector da Indiana mapalay bagda tangjabadu handan na pamahagi government na lepta na honaragli ay na wapam tamgre. Health and Medical Research ki matang da budget matungki webinar amada wangang bada Prime Minister na haike. Ning tamlapa matung da decade kya India ki health sector punna sangsin ba khongjang amasung tungkoy na ubam yang buat pana sogan ki atubo. Magi government na madu health ministry kakta da sinaki de amasung madu government mapum asigi miyeng aduga loina na theng nake. Technology amada India na import tawtana pamasung isa marom dom lepsana ba aikhogi entrepreneurs sing na soidana hona kadabani haiba hiram asida entrepreneurship ino pinaraba amhaki government na lokaliba khongthang kaya moromado pangtok laduna mahak na haike ngasi pharma sector ki market size adu lupa crore lakh mari ni private sector amasung academia ki marakda ningthijana mari lainaba tengpang minarabadi masilupa crore lakh tara uhenba ngamgani hana mahak na haike PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission ki makhada apikba Town sing amasung khunggang sing datang hai fadawa marweba health infrastructure phangan ba ngamle an Prime Minister na haike sector asida ikoi ki human resource sing ki matang da lising ani tara ka mari taleramba aduga sangtam na bada graduate amasung post graduate medical course sing da medical sing adu sarugani hengat handu na hokiba sahi kharada anowa medical college sani humpu hena hang dokre medical college sing adu ki anak pada nursing college sambai yang kai ga tare chu hang dokre masi medical human resource sing ki mai kai da asoba khongthang amane masih lebak manunggi mathau taba adu khakta na global demand mafung phan ba kanaba yai hana Prime Minister na haike Bangladesh da Rohingya refugee sing ki laifam maina tumna sakre Khanong phok thang ba Bangladesh da thangna ba Myanmar da ki sanglak pa Rohingya refugee sing ki kem amada karang nangmaisin numita makhoi ki laifam lisingani maina tumna sakhe badaki maduda leiba myoi lagam ka lising kunrom laifam leigite an official amana phangdokre Malam ki khwari ki sawpa refugee leifam sing ki manung dagi amoriba kutupalong da mayadu kem number taraga mathoi da nongthel pung ani minute nifu ga mangarum tabada salakhibani amasong wa masung tarful in gi leifam sing adu thuna maide jong ki ana Bangladesh ki refugee commissioner Mizanur Rahman AFP dahai ki arve refugee sing adu gi damakta yam trawada mox kunthra ga manga amasong maidam pham kun ga mathoi su tumna sakre Ato pamay sak pagi tawdok atu da siba natraga na sok pagi pau amata laikide hana bahag na makatake masagi say kontra suraba maman zar kova Rohingya nufa amana ay gilay fam mang takre ay gidukan su sakre ay ngondagi may atu na kudimak law kre haike may sakwa do pong ohong patong eda mutat pangamki karam na may salaki banu ay pakhang pangamdre investigation amasa tanabo authorities na order daw kre mawang tadaba pibam singda Rohingya refugee lag tararom layriba Kim sing atu da mai chak pagi tawdok toina thoge makhoi adu ki ambadi dising ani tara ka tarit Myanmar gi Rakhine state military na tamthiba operation ama sathakiba adu dagi selakibani amasong Bangladesh sang je phamlau ki Bangladesh Defense Ministry report aman ahokiba thada January lising ani kun ga mathoi ki December lising ani kun ga thoi phawbagi marakda thawai na mai thabagi tawdok umfu ena Rohingya kem sing atu da mai chak pagi tawdok sani kun ga ni thoi thokre haike Rohingya kem sing atu da khwaidagi sathiba mai chakpa du yamrabda mioi taraga manga sikhiba amasung lising yang khairom mayum lehen kidaba settlement adu gi block ama pun March lising ani kun ga mathoi da mai sakhiba du ne Japan gi first level gi victim sing South Korea na compensation piga dawre ani su balajaw gi matam da leikhi deba Japan gi first level gi victim sing da compensation pinana bagi thauran khara South Korean law thokre nuclear khulai leirpa North Korea gi mayukta amaga misang chang na military ki pangal hengkat hanada bagi damakta Japan ga lainari be mari fagat hanada bagi pandam gal oina South Korea na Japan gi lad madam gi first level gi South Korean victim sing compensation pinada bagi thawra ngasi lak thoki bane Japan South Korea gi mari da chawna khorau thangali pap malem gi ani subal lanchaw gi sexlip singa mari leina sahi kya lisang chin hi ta tuna lakiba matungda khongthang asina first level gi isu asi laikai tanana bahona rakli bani haire South Korea ki Foreign Minister Park Jin hai ki madudi Seoul ki thawrang di Tokyo ka kumja lising amaga sampan hubuga manga da jana kiba
Aviation ki deal dagi kana fangkiba marwaiba South Korea ki company sing da sel lauraga madubo victim sing da compensation pibada sinaba asine Leibak interest da amasung miyam gi yengtun thorang asina warosin parapang ngamdana lairak isu asi amagamag yana pamongda laikai tabada soidana mateng panglagani haina hangna thajai Japanese Sport Minister Yoshimasa Hayashina su thorang atu bathagala duna haiki madudi sahi kya ungkat argla pambatungda masigi initiative asina lebak ani gi mari mahausa gi pibam da hanjilhanba amade pagadan bada soidana mateng oiragani White House na thadora kiba statement amagi matungina South Korea gi wore batu Washington na taramno gi madu United States ki khwaidagi naksinaba misang singki manung chanba leibakani gi marakta cooperation amasong partnership ki yamna maru oiba anova chapter amo oiragani Announcement adu Japan amasung United States ani magda taramna oglabasu victim sing na di proposal adu makoi gi demand mafung phana thungan gadaba yamna wali and criticize tawke UK da Indian healthcare professional samhana recruit tawragani report UK da healthcare workers singi award ba mention na balakulak ba marwai ba khongtang amada laibaka sigi National Health Service NIS na India ki professional samhana recruit tawragani ana media report sing haire report sing adu ki matungina recruitment ki thabak adu bo pangthok adurba National Health Service asi trasamani Scarborough News ki matungina yok amasong Scarborough Teaching Hospitals NIS Foundation Trust na India ki Kerala da recruitment trip ma pangthok luraba matungda Register dauba nurse marfudara tarit amasong allied health professional tara yauna medical staff samaga supna tarit offer tauge Trust adu ki board of director ki members na khangalaki pamatungina trust asina kumza isingani kulumdoi ki April amasong November ki marakta pangthok kadurbe international nursing recruitment support taunanaba NIS England funding ki bid ki process haure International nurse marfudra ki target thamlap kibaga loinana thamkibaga loinana maduna funding oina pound 450000 mathau tahan gani staff recruitment amasong retention ki matang da issue kaya mayok na duna laki patras asina airibadi application sing process taunana bagi thabak paikhat baga loinana candidate sing ki English loan ki knowledge test ki thabak so paikhana na bahonare yoga maso Scarborough hostel salary for trust ase adult inpatient area sing the healthcare support workers sing sada 11.5 ki sang da vacancy lai sahi asi ki January da adult inpatient area sing the laikiba register dawa nursing ki vacancy ki rate sada 14.5 oike trust adu the international joint tawkiba da ki adult inpatient ward sing vacancy rate sada 7.6 da hantarake retention ki matang da trust asina hojik akan ba thabak pai khali trust asina hojik mayok na riba khwaidagi chawba problem di staff members sing yamna thuna thabak thadok na ba honarakpa asini ana chief nurse Heather Mackley yana phangdoke arrest warrant kang na ba Imran Khan ki haijaba yakidre TV channel sing ti Imran Khan ki pau athing bathangre anaki Pakistan ki prime minister Imran Khan bo tosa khana case da nan level warrant thokiba do kakthana da phangna haijara kiba amangasi mafamas da Pakistani court amani yakidre Nagalam room da political gi ongkatna vai hangatlali haruna Pakistan TV channel sing dagi authorities na mahakpa athing bathangre Mafamasida Pakistani court amana tosa khana case da hanaki prime minister Imran Khan gi mathak da thokiba nan level warrant asuk warrant adu kakthana da phangna haijara kiba adu yakidre nabirasida hana well adu reserve tawduna thamkiba addition session judge Zafar Iqbal case adu ki chawrakpa hearing apagi madung kona nabirasida well adu lauthoke Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI sivadu karigum bhamhangna court da thokpa yaning labadi police nam hakfu fa yaroi hana Khan gi ukil Kaider Imam na yetke maduda judge aduna warrant adu kakthana ba PTI sif aduna Islamabad High Court da chatpa yagani haike adu maduda ukil Imam na Sessions Court adu madu kaktat pa adu makoina pami haike Khan gi da makleb liba atopa ukil Ali Bukhari na masagi sahi umpudra suraba Imran Khan Lahore da magi Zaman Park residence da laiki amasong court da maglak pa yana da lambi ama khangba pami haike Dozagana case da court da lakta bagi da magda mahakwa fana da Islamabad police team ama magi Zaman Park residence da thungkhiba madung post arrest bail gi namag PDI chief aduna ngarang nomaisin bita Lahore High Court da chatkibane fana da lakiba team adu yumda Imran Khan lairam da badagi makut hangna amuk hanke nakalamorom da hanagi prime minister Imran Khan gi ngangiba warul amagi clip sing amuk sandok bagi dambak Pakistan Electronic Media Regulatory Authority PEMRA na ana mamang da thingraba AR White News gi license adu amuk hana suspend tawgre ana don gi pausen haike
नुंगाइरिबदि हानगी आर्मी चीफ कमार जाबेद बाजवादा इमरान खान साइकिबा मतों मानगां की वारोल सिंह अमसों प्रेस तक हां की पसिंग ब्रॉडकास्ट तौबा अमसों अमुगन पॉडकास्ट तौबदा अतेंग थंबदा मसिदा अहमलक सुबने तानचाना रिबदि वाइट न्यूज की लाइसेंस अदु कपदा मसि अनिरक सुबनी पाकिस्तान की फाइनेंसिंग फगतहनबा अमसों डिफॉल्ट थिंगनबो होनबदा लेभा कसना वारिंगै पॉलिटिकल की ओंखतनबो वांखतहनदना पाकिस्तान ऑथोरिटीज न इमरान खान बो टेलीविजन दगी अतेंग थमकी अमसों कोर्ट हियरिंग द लाक्तबगी दमक ऑफिस लुसिंगबा अदु वफाना थबक लौखतके हानगी प्राइम मिनिस्टर अदुगी पार्टी ना मागी अकोइबदा सौगतनबा मेंबर्स इन द अपील तौखिबगा मागी युमद लाखिबा मसिंग यामलबा सौगतपसिंग द महना कोना वांगांखी अहगनाती अतोब पो नतगन इंस्टीट्यूशन अमद कोक नोलोय सोमनगी कोर्ट की ममांग द कोक नोनगनी एंड मिस्टर खान नुवारबा सौगतपसिंग अदु हाइके पार्लियामेंट मिस्टर खान कॉन्फिडेंस वोट अमा माइथी की मतुंग था तरागा मथोय की ममांग दा लेंगाक पाइ की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दा अटैक तौरदन मसे असेंग बनिंग तंबगी दमक अकोय की लाल अदुनी हाइके असोइबा डिजिटल सेंसस की मदांग दा पीपीपी ना कोलिशन गवर्नमेंट थादोगनै हाइना किहनख्रे पाकिस्तान की मरुइबा पॉलिटिकल फोर्स अमा ओइबगा लोइना हाउसिक लेरिबा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट बो सपोर्ट तौबा पिलर अमा ओइरिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ना मिसंग मिखाइ नाइदना डिजिटल सेंसस बांगथोगनी आइकिबो वासक ngaktre हाइना फोंथोगलादुना फेडरल गवर्नमेंट थादोगलागनी हाइना किहनख्रे पार्टी इसने इस्लामाबाद लेरिबा रूलिंग गवर्नमेंट बो सिंध प्रोविंस की इसिंग इसाव की विक्टिम सिंह रिलीफ पीबगी वासक ngaktre हाइना चुमराल सीग्रे पीपीपी की लीडर अमसुंग हाउसिक लेरिबा कोलिशन गवर्नमेंट की फोर्थ मिनिस्टर बिरवान बोतो जारदारी हाई की मदुदे हाउसिक कमिटमेंट की थबक ओइना पांगथोक्तना लेबना मरम ओइदुना मागी पार्टी न मखादन कोलिशन गवर्नमेंट दा याउदुना लेबा हाबसी अवाबा अम ओइरगने हाउसिक साथरिब डिजिटल सेंसस एक्सरसाइज की मौंगदो असोय अरान सिंह न थल्ली हारुदना पार्टी इसने हिरमसिगी मतंगदसु कोलिशन गवर्नमेंट बो कना यानिंग दबोटके बिलावल हाई की मदुदी प्रोविंस अमदना ममागे सेंसस डेटा दा युमभम ओरग मिकल पांगथोकपा अदुगा अतै प्रोविंस सिंगदना हाउसिक साथरिब असोयबा क्याना थल्लबा डिजिटल सेंसस लोरबा मतुंगदा मिकल पांगथोकपगे वफम असी याफम थोकते फेडरल गवर्नमेंट ममांग सकीब वसक सिंह कौफम थोकती हाइना पल्लदुना बिलावल हाइकी मागी पार्टी लीडरशिप ना वफम असी नेशनल असेंबली दा गवर्नमेंट पुखटकनी लोइना माना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वरी सानदुना मंगोंदा इसिंग साउगी साइथिंग चाउना नंखिबा सिंध प्रोविंस की रिलीफ की मतेंग सिंह की मतंग दा सकीबा वसक सिंह आंगना भाइगने प्रोविंस अदुगी इसाउगी रिलीफ की अकुपा सिंह की मतुंग इना अवाबा नंगलबा लौमी सिंह दा सब्सिडी प्रोग्राम की खुदांग दा रिलीफ फंगनबा यामद्रबदा पीकी बिलियन 13.5 मधौताई पनबयाबदि सिंध प्रोविंस की पीपीपी गवर्नमेंट अमसुंग फेडरल गवर्नमेंट की मरक्ता यामद्रबदा पीकी बिलियन 4.7 फेडरल गवर्नमेंट पीबगी वफम यानाखिबने यानाबा अदुगी मतुंगिना अवादबा सेनफम पीकी बिलियन 8.3 न सिंध गवर्नमेंट पुथोगदबने नागालमरोमदा बेलोचिस्तान दा मसा सिजरागा बॉम्ब अटैक की थौदोकता सिक्योरिटी ऑफिसर मापन सीग्रे पाकिस्तान की खान ओंगसुक थंगबा लमदमदा सथगिबा मसा सिजरगा तौखिबा बॉम्ब अटैक की थौदोक अमदा सिक्योरिटी ऑफिसर मापन सीग्रे अमसोंग यामद्रबदा तै तरागा हमदोय असोकपत नंख्रे बॉम्ब अटैक की थौदोक अदु बेलोचिस्तान प्रोविंस दा थोकिबनी ऑफिसर्स ना फर्स्ट लेवल अमदा nga senbagi thapak pangthokuraga provincial capital कोयडा दा हलकपदा अटैक अदु सथरगिबनी हाये सोशल मीडिया दा थगत इमेज सिंह दा पुलिस ट्रगमा ई दैरबा लैमाइदा लोंगलगा लैबगी सक्तम उवा फंकी मदो हौकिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा बेलोचिस्तान दा सिक्योरिटी फोर्स सिंह दा सथगिबा अनिसिबा अटैक ने अटैक अदु रिपोर्ट असि फाइल तौबा फावबदा ग्रुप अमदना क्लेम तौरकपा लैखिदे प्रोविंस अदु काशी डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर सामी आगान मदु मसा सिजरगा तौबा अटैक अमनि आबसी एजेंसी दा कंफर्म तौखि एजेंसी के रिपोर्ट मतुंगिना मसादा एक्सप्लोसिव याववा एडेगर अदुना माकी मोटर बाइक अदु पुलिस ट्रक अदु थाउजेंड की बेलोचिस्तान गवर्नमेंट कंडेम तौबगा लोइना थौदोक अदुगी मतंगदा इन्वेस्टिगेशन चथब हौरे अना फंगदोके ऑथोरिटी सिंग मतुंगिना मफम अदु कोर्डन तौबगा लोइना एविडेंस लौनना बगिदमक बॉम्ब डिस्पोजल टीम अमा मफम अदु थोंखरे बेलोचिस्तान की चीफ मिनिस्टर अब्दुल कदूस बेंजेजोन हाइकी मदुदी प्रोविंस अदुगी मराता फिबम थुगाइना बसथरगलिबा असिगुंबा लौटुनबगी थौदोकसिंग मियामगी मतेंग लोइना माइ पाखलोय निंगथौगबा नुमिकी अटैक अदु पाकिस्तान की मफम क्यादा सिक्योरिटी पर्सन्स इन द टारगेट तौदुना परिंगनाइना सथरकिबा अटैक सिंग मनुंगदा ख्वाइदगी नौबने पनबयाबदि हौकिबा नोमाइजिन नुमित प्रोविंस अदुगी पोर्ट सिटी अमा ओरिबा गोर्डरना गाड़ी अमदा टारगेट तौदुना बॉम्ब पोखालखिबगी थौदोक अमा सिक्योरिटी ऑफिसर अमा सिखिबगा लोइना अतै निफान असोकबन नंखिबनी
अथिंग थमग्रबा लालहौलुक ग्रुप अमा ओइरिबा सेपरेटिस्ट बेलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट अटैक अदु मखोइगी खुदनी हाना क्लेम तौखिबने हौखिबा जनवरी 19 अवांग नोंसुब थंगबा सिटी पेसवाड लेबा पुलिस मॉक्स अमदा मातिक मयाई लेरबा बोम अमा पोखायनदुना चथगिबा अटैक ऑफिसर मार्फोगी मथक्ता सिखे क्वाइदगी नौबा बोम के अटैक अदु करंबा ग्रुप न चथरखिबन हाइबसे सेंगना खंगबा गमदबसु मदु सही क्याल इसांग सिन गवर्नमेंट का लांथेंगरिबा बेलोचिस्तान रीजन की सेपरेटिस्ट सिंह खुद ओइरमगनी आबगी थाजब लै ममांग द चथगिबा मानबे अटैक के पाकिस्तानी तालिबान क्लेम तौबा लैखरबने मलेशिया की इसिंग इचाउदा मियोय अहम सिखरे मियोय लिसिंग निफु मई मकै थादोखरे मलेशिया द इसिंग इचाउ थोक्तुना थांग नुमित फावदा मियोय अहम सिखरे अमसुंग अतै मियोय लिसिंग निफु मई मकै थादोखरे जोहर स्टेट न ख्वाइदगी थीना सोकी अन गवर्नमेंट डेटान हाइरे जोहर खक्तदा मियोय लिसिंग 38 हेना फ्लड रिलीफ सेंटर सिंग द थैदोकी अमसुंग पेनिनसुलर मलेशिया दा पहांग नेगेरी सेम्बिलान मलाका हाइवे स्टेट असिदा मी खरा थैदोकी आना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाइरे युम सगस नुमित जोहर द यान हना इसिंग इसाउ द मी सिबगी पाउ फंगी नुवा अमा कार अमगी मनुंगता सीना फंगी कार अदु इसिंग इसाउ न चेंथब ओइगनी थाजनरे मदुगी मतुंग द अतोप मियो एनी सिकी आना जोहर की सेगा मड डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ऑफिसर इंचार्ज अहमद जामरी मारिनसाना फोंदोके अलवेरबा सिंह मयम द सीना फंगी आना पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ना हाइकी तोंगानबा पाउदा फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल एडविन गालन तेरुकी ना हाइकी इसिंग इसाउना सोगलप मफम सिंह यांगचिनबा चलुरबा मतुंगदा जोहर मी कनबा अमसुंग मतेंग पांगबगी तबक चथबदा मतेंग पांगनब हेलीकॉप्टर सिंह अमसुंग अहनबे हिसिंग थाजनख्रे लेबाग असिदा इसिंग इसाउ की फिफम हेना सोक्से लक्लबदी हाइदुना अहनबा मेनपो अमसुंग खुलाई मोबिलाइज तौनब डिपार्टमेंट थौरांग तौरी हैना मखाताना तिरुकीना फोंदोके मरगसिदा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अकनबा नोंग तारबा याई अना वार्निंग पीख्रे अमसुंग सेक्शन लेनब मियामदा तक्सिनख्रे अजरबैजान अमसुंग आर्मेनिया की मरगदा नौना खुदोकनबदा मियोय मंगा सिरे हौकिबा नोंमाइजे नुमित अजरबैजान की येनरिबा नागोर्नो कराबाग रीजन दा अजरबैजान ही ट्रुपसिंग अमसुंग एथनिक आर्मेनियन सिंग की मरगदा थोकिबा नौवै कापनबगी थौदोकता यामद्रबदा मियोय मंगा सिखरे आइना अजरबैजान अमसुंग आर्मेनिया की रिपोर्ट सिंग हाइरे सही कुंट्रा हेनबगी ममंगदा अजरबैजान अमसुंग आर्मेनिया अनि हानागी सोवियत यूनियन दगी तोंगान ताकिबदगी नागोर्नो कराबाग अमसुंग एथनिक आर्मेनियन सिंग सौगटपा आर्मेनिया अमसुंग अजरबैजान की मरगदा कन येनरिबा मफम अम ओइरकिबगा लोइनना लमदम मसिगी दमक उंगनबदा नकल अनि की मरगदा असौबा लाननी फावबा सोंगनख्रबने अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्टर न फोंगतोरकिबदा लमदम मदुगी मरगओइबा टाउन दगी थांगनबा मफम से खुलाइसिंग पुदुना चलिबनी हाइना सिंगनबा कनफोय अमा अजरबैजान नि ट्रुपसिंगना खामलबदगी थौलकिबा नोंमै कापनबगी थौदोकदा सर्विसमेन अनि सिके कन्भोय अदुना अनऑथोराइज लंबी अमा सिनखी अनसु डिफेंस मिनिस्टर न फोंगतोरकले आर्मेनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री न थौतो अदुगी मतंग द फोंगतोरखिबदा कराबाग इंटीरियर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल होम सिके कन्भोय अदु मतिक साबा डॉक्यूमेंट सिंगा लोइनना सुपनगी सर्विस पिस्तौल अमखक यावखिबनी आरदुना मदुना खुलाइसिंग पुदुना चली हाइबा अजरबैजानी सोर्सिंग फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट तौके नागोर्नो कराबाग की मिसिंग बना एथनिक आर्मेनियन सिंग ओइजरबसु लमदम मसिबु मलेमना अजरबैजान की सरुगमनी हाना मतम सागना सखंगदुना लाखी कुमजाली सिंग अमग चांपन मारफोद्रा फरिंगी अंगन बसरुक द सोवियत लेंगाक तोखिबगा लोइदना लमदम मदुदा सथगिबा लान अमदा आर्मेनियन फोर्सिंगना कैरक रीजन कंट्रोल तौसिनखिबने मदुगी मतुंग कुमजाली सिंग अनि कुंदा सेउल तरुक चुकना सोंगनखिबा लान अमदा अजरबैजान लमदम मदुगी यामलबा सरुक सिंग नौना अमुक पासिनबा ngamखे रूसिया ने यूक्रेन दा लेरिबा जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बो लांचा थरकिबा सही अमा फरक असिदा मिलिटरी बेस ओंथोखरे रूसिया ने यूक्रेन की खाथंगबा जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट लांचा थरकिबा सही अमा फरक मतम असिदा मिलिटरी बेस ओंथोखरे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फंगदोगले यूक्रेन की जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट असी इलेक्ट्रिसिटी पुथोकते मरुवेना रूसिया के लंबी सिंग मिलिटरी बेस ओइना सिनदुने लैरे हाना इनरगोटा सिटी की एग्जाल मैहन फोंगदोखरे रूसिया की लंबी सिंग असिना हौकिबा सही की मार्च मरी द खाथंगबा जापोरिजिया रीजन असी सेज दौदुना लाखे मसी मरुवेना रूसिया न लंदाबा होरकिबा मतुंग इकान कानदना जापोरिजिया पावर प्लांट अदु लौक्सिन बंगमखे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA नसु पावर प्लांट अदुगी मनाकदा बॉम्ब टॉप कापसिनदना अटैक तौबगी मतांगदा नोंनांगबो उठखिबगा लोइनना न्यूक्लियर पावर प्लांट अदुगी अकोइपदति मिलिटराइज जोन अमा थमनबगी मतांगदा सुखानखे
Rusia na occupy tawrkiba sahi amagi matung tarakpada Europe ke khwaidagi chawba nuclear power plant asi military base on thokre ana hauzik masagi sahi kuntra ka taret suraba Inergoda ki Meher Dmitry Orlov na phongdokre plan asi kyara kana headline oibaga loinana Englising amaga sampan marfuga taruki matamda Ukraine ta thokiba sathiraba Chernobyl disaster adu tholagadra habaki wafam phongdorakibane Orlov na haikibada Ukraine ki landmisna nuclear power plant adu da leiriba mafam adu da bomb kapsin daba adu ki khutong chaba lauraga Russia ki landmising adu na military base wana sinhari Ukraine amadi Russia lebak ani asna plan adu ki akoibada attack sathai aina amana amada maran thangjin bagi thawong sing sathari Russia na plan adu military ki khojukulai sing amadi landmising aso engam yaudana thamna bagi makta nuclear sil wana sinhari Hauzik Inergoda da leba power plant adu da Russia ki landmi lising amarum hena leire Dani Po River gi Tarban da leiriba city asida land thok tangi mamangda mio lising yang kai gum doi hena leiram khibadu lising tara ga manga dan dharakre Russia ki occupation force na power plant adu da military base oin lai siliba adu makoi gi sep oin hena bagi damak tani Zaporizhia aripa mapam asi Inergoda da ki kilometer chama kunrom lapna leiba mafam ne Russia na Zaporizhia nuclear power plant adu lausin khiba matamda city adu da akaiba thogan bakhak natana plan adu da tabak dori pa staff sing da su chauna khudong cha da pamayong nalle Ukraine ki nuclear operator Inergodom na su facility adu ki workforce asi sada tangkai ki sang da handan kre lanthok tang mawang da plan adu da tabak suba mioi lising taraga mathoirom leiramba do aujite lising taruk samang ha khatangai re Zaporizhia nuclear power plant adu bo Russia na losin khraba matung tarak badade masing jamlapa mioi kya mana Ukraine na control toriba lamda sangsin duna leirakhe Atau mioi lising ani sadruk lom hian badi Russia ga kusamna tuna tabak paikat minaba pambagi mafam adu da lehawri haire Hauzik Zaporizhia nuclear power plant adu da staff ki problem mayok nare masina nuclear power plant adu da facility da so wasapu oma pire han mayor Orlov na haire Hauzik lehawri ba staff sing atuna suti yaudana tabak yamna kana sori Zaporizhia nuclear power plant asna Ukraine ki electricity ki sada kun ki chang da phothok gi mafam adu da ahan ba Russia na landar ki pamatam da yamna toina bomb taw kapsinan attack chathaduna lakhe Hauzik Soviet Iraqi taruk suba reactor asi shutdown tawbaga loinana electricity puthok ki sang lepre facility asi Ukraine ki energy grid ka connect tawduna leiri darkar roiba electricity khaktama consumer tawre Russia na de haukiba thakya gi matamasi electricity network da connect tawna na bhona tuna lakhibani adubo mai pak pangamdana leiri Russia na reactor amda operation tawbangamdri maramdi power transmission line asi amata thokle Ukraine dagi pirakpa power line amakhak natana transmission power punamak amangata thokle haire nakalam romda Ukraine ki nongpok tangba Bakhmut ki lampi sarok singda Russia amadi Ukraine lanmi singi marakda akan mamong da lan thengnare Russia amadi Ukraine ki lanmi singna Bakhmut ki lampi sarok singda akan mamong da kuthok na pagi dawdok sing satari Hauzik pabagi wandedi Russia na nongpok tangba city asi mafung phana control tawbangamdri ana city asi ge Deputy Mayor Weriba Alexander Marchenko na phongdokre Manai ki bada Hauzik city adu da leiriba civilian lising mari romdi gas electricity amadi ising na singba phangdre city adu da leiriba jung kai sing adu paksan amanga ta thokle haukiba tha kya ki matam asida Bakhmut city da khuthok na bagi thaudok sing chataduna lagle city asi ki panang nak pamafam sing da khuthok na bagi thaudok sing chathari Russia ki lanmi sina city asi auksin bangam labadi sahi amarum chupna chatharakli balan asida asawba mai pakpa am oiga dori bane Export garana phangdo ki bada overall matungi nadi Russia na city asi lausin ba matamda kaya doina tongja ba leiroi mangja ba hian gani maramde city asi da landarak pada Russia ki masing jam labal lanmi madi khosu kolai kya ama amanga ta thokra bane city asi da sathar ki ba landa masing jam laba Russia ki lanmi kya ama sire landok dang mamangda city asi da punna mioi lising umpudra manga lairam ke Ukraine ki commander estimate tawbada Russia ki lanmi na sibi ki masing asi makhona leijari ba lanmi masing saruk tarik lom oire Thangjana mita Ukraine ki intelligence na phangdo ki bada Russia na awang thangba lamdam ki saruk da sangsi lakpa ka loinana maikai ahum dagi attack adu sa tharakle Ukraine ki miyam pak sana han na ki pandam da Russia na Bakhmut city da attack sa tharakle Hauzik city adu da ipa faung na bangamdre thong kaya amas amanga ta thokle Bakhmut city asi Russia ki makhuta ta khargan habasi tha kaya ki mamang dagi predict tawduna laklabane haukiba tha taru ki matam asidadi makhona city asi loksin bangam khite Ukraine ki lanmis na mafam atudagi handokpa matamda yamna section thorang amagi makata sathagane
Hausin nakalani gi wena nakai siang ba pausing pidabana bakfut lan phamasi sanai na phipam de dumak leiri Ukraine ge commander singna calculate tawbada tawba hawkibada bakpon city asibo ngak sen na bahona bhaibasi asoba senpham gi sading chatkane western analyst sing nadi Ukrainian force bo protect tawna na bagi damakta ahen balan missing deploy torok yai haina phangdokhe karigumba Ukraine gi lan missing aduna city adu gi andok pataragasu yamna kan bomong da lan thengna bo oigedaba matam yamna sangane Saliba sayul asigi angan basarukte Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na phangdokhi ba wafamda area adu do oriba phibam hena sathiba phibam da lagle masi oiduna su Ukraine gi lanmi singna di Russia na chatharpa etega du takthok pangam li haire aikoni yekna bagi maike da lam NC am fobwa piroi aikona aikoi gi lamdam amadi miyampo ngak sen gani CDS leiriba lampi thong kya amasu amanga ta thokle masina maram moraga I fo ningthi jena fauna pangamdre makoina bakpot city bu thugai pa pamle Mariupol amadi Pomfa nana sing city sing asi paksana amanga ta thokle Russia na control toriba city ani asida thokliba amanga ta gi changa do bakpot city da su chapchana thoklagane mamang sahi gi February kun ga mari da Russia na Ukraine da landarak pa matam da Mariupol city loksen bangam ki tha ahomlom chup na kan bamong da lan chok na riba matong da city adu control taw bangam ki bane aroi da content sing asi ki markui ba pau khara asi ba pau dam jari ba Manipur local YouTube channel asida gi yang beri ba puna mapadaga jari channel is at the Kana Badi. Subscribe to the business, subscribe to the Molina. Like and share to Vasuka, we can open up a Amagana Tagasari.